Raj Mathan Youth Forum and Cultural Association RMYF and CE kadai geseng melaju sam kusnam ya kisamla jong ke Raj Mathan hakhan riu tarik banai Oktober jong kesnam arjar arpoi kelayo ban pelong ya kajing sam kusnam rengkat ru ki momentus ya kisamla jong ke than Raj Mathan la ban pen pau hang ni bakisnong ki bahap ka Raj Mathan ki long khatwei teli hakani kesengi layo ban sam kusnam ya ki khatwei ngut ki samla puli ki lapas pha hakilai teli ki kerdan kata langut ki bapas kelas 10, sangut ki bapas kelas 12, bat si pongut ki bapas haga dikri. Ya kena kejingalang sam kusnam, la penyat da presiden jong keseng, ubak Pius Ronghang. Ya kena kejingalang la pelong hador barhol syaket. Layo ya kejingkeren, la ni ki kentin kerku kerdo, da orang buat senong jong senong syaken, ulang do jong Raj Mathan, ubak ar magu. Kumju ubais presiden kakop usamla ibanasar syala. Haga dikasi lawan balong kum ukongsan, Daikong Magdalene Sokumi Maulong ibadai MTC ko Sning constituency. Kumjuru uba di Sulen kum usembut kongsan ubadai ukon praksingi jong kadong katany jong Raj Mathan ubadai ru uway na ginong yalam bat nong seng jong kakop. Ada tinang staff ada hagino ibentaro ng skem mapinang Tristor banile reketiu ya kani ya tinang staff bat banile reketiu sepram Banyar kador bat kiwe bat kiri kirat ane kadong lakhan kabayas lomba ausnem siya nice pa kapuan kasi kasnem hakaba hapo ka meglia ka stang nungkong bandon ka board of school education ausnem nice pa kapuan dan ausnem nice pa kapuan na ganay school sekian hangme senong sekian boleh klasik ni kan terus untuk mereka. Mereka yang student nak jangka sekian Mathan LE School terus. Bad men bad sung dan selap dan yur hak terpor isi tuition baru mengikai besim tuition ini di beberapa kelas. Ia terus itu siapa selap nak dulu jadi ni tot di sekolah berani aksen tuition baru sistem hidup kita ban school ban tuition ban house sehingga nice tak apa nomor ketiga yang berburu kelas atau keluar udon ke challenge bagi kelas pun nak leksia umsirkan Christian LE School samla kethay bersyarang isung telat menyedar benda akan kesini ke pakerpang kesini ke special nak benda japi kanu masuk kren benyo pan yo kejat hari kesenong kami tenat na jopi ladap ke mensir ke bersyarang hal banyak yang kren pun basulen yang kini ke program bat maror hi nak kena kentai bat lasyong ini kampen jinai ke buat dia nama kita program ke bagi tikho hashwa program sini Ngasko kini ke bawa di kini alam lenti ke jong blai hak bangayo be don lang bapi hak kini ke pon. Kumpa pitet district council kebangan ada nanti pakum kuai lagi dong mi khmat nak them berkata ki hoi district ni te baka district council kede kata kawat lam pak state ke bayadan ke jat pendriu grade 5 ke jong ni idon hantai bayadan baban kentiu ru ki kau betam bayadan ki kendau siap jika longkrai matrai jomi berkentiu ki piti ki kolsho ki babun ki kitir ki pelit banyak tray lang ru bagi dorbar snong ki rampak snong bagi ra ki repair bagi ngit scam balala ka kitir ka pelit ka im kajat beriu ka im kajat beriu ka kam ki kamyo ka kapor senshan na dun idang hangi ki rampak snong bagi tip kakut kapahatu kade magi di banyadai ke jat beriu repa ke jami ikut kinomi kemat idan ke jismo khia bang idan hakte ke isi ke jingalam ji ba titos khan idan ke em di babhe ni judan ke jismo khia ta them ke than bi hoi di ro wei kun kinomi kemat jismo idan ke benta banyak contribute benginya ainam benginya trainam hasena bagi pa lakalong hakalung kaliang la kalong hakalung benta iklat ke jinglong parti yang kena sebut ke jing semunyang ke jing sumper jat
lengai bidang nang dia menteri kampang tempat ba nyeng siam hadu kemakut ni kwa bakathan bakadong ripoi kan pernah kan kiu haman lagi liang nama kapang yo I naga pos kapon pun kisna prekam di banduna idang duna kali dong wajib kia kapule kaputi kumjuru kabrek kamriang ipet haga jingjenjar ipet ba kisam haga